Siyathokoza bathandekayo ukuhlangana kulesi sifundo salamhlanje, isifundo setshumi nambili. Mina engikhuluma lani ngumfundisi uG Mlilo Nxosa engilawo baziveze. Salibonani babukeli labalaleli, sithanda ukubonga uThixo osigcinileyo saze sahlangana njalo kwesinye isifundo. Mina okhulumayo nguCrayton Gatsheni. Salibonani zithandwa zenkosi, siyayibonga inkosi ethembekileyo evumileyo ukuba sihlangane njalo esifundweni sanamuhla. Mina engikhulumayo yintombazana yakoMaphosa, uZandile Ntombi, uMagu, Majikijela. Asicimezeni sikhulekeni. Baba uNkulunkulu osezulwini lalapha emhlabeni, malidunyiswe lihlonitshwe igama lakho. Siyabonga ukuba susikolile ukuba sizwe wena ukhuluma phakathi kwethu. Nansi isifundo sithungamile. Amen. Amen. Siyathokoza abathandekayo ukuba layo kaMaphosa lamhlanje. Sure. Emva kwesikhathi eside singelaye. Siyabonga. Isifundo salamhlanje isihlobo sami esithandekayo sithinta ukufa njengentanga. Ukufa njengentanga. Singakakhangela lesi sihloko ngizafisa bana okaGatsheni asibalele uJohane 12 esincane ngo24. Verse 24. Ngilitshela iqiniso ukuthi ngaphandle kokuthi uhlamvu lwengqoloyi luwele emhlabathini lufe, lusala lulokhu luluhlamvu olulodwa, kodwa lungaze lufe luthela izinhlamvu ezinengi. Le version yakhe ikhuluma ngohlamvu, amanye akhuluma ngentanga. Sesisisani nxa kukhulunywa ngokufa kwentanga. Uma siqathanisa lo Johane 12 verse ngo24, ngiqinisile ngithi kini ukuba uhlamvu lebele luwela emhlabathini lungafi luhlala lodwa, kodwa aluba lusifa luyathela izinto. Kuyini esikuzwisisayo kula mavesi? Mfundisi, lesihloko sakhona indaba yentanga iyangithathekisa. Ngoba intanga lenxa iyodwa lapha iyalilokhu iyodwa ilazithelo. Kodwa ukuzithele kumele kuqale kwenzakala ezinye izinto. Kumele iqaliwe. Kodwa nxa iwela phansi emhlabathini ayikwazi ukuthi izoba kuyini. Iyawela phansi ukuthi izathini ayikwazi, njalo ayizi ukuthi ibe yiyo etsho ukuthi ngiwe iphomba ukuzibona sinjani isiwele phansi. Kodwa ungakhangela indaba yokufa, iyazikhethela yini intanga ukuthi ayizikhetheli, iyaziwela, iyazibona isiwile, iyawa, njalo ayizikhethela ukuthi kuza kuba kuyini isiwele phansi. Isikhangela indaba yokufa, inkolo zonke zisangene ngendaba yokufa. Nxa ufuna ubona ukuthi abantu bahlanganisekile ingqondo indaba yokufa, bonke umhlaba wonke udidekile, indaba yokufa kuphela ikhona owayinqobayo nguJesu. Ukufa kukabili mfundisi, kulokufa lokho esakulethelwa isono, lapho umphefumulo ophuma khona umuntu athathwa ebekwa. Kube sokusiba lokufa okuyikufa umzimba esonweni uvuke kutsha usuku Jesu. Njengentanga ewele phansi, ithi siwele phansi, ithi sivuka isilomehluko. Ungafa ufela kuJesu. Nxa suvuka awuvuka ufana. Uvuka usungcono kulo okade uyikho khona. Ngigcizelela khona lapho. Ngithathekiswa futhi ukuthi intanga iyalinda. Kayikwazi lokuthi kuyini okuzakwenzakala khona phana. Iyalinda. Kodwa ibisifike esigabeni esinye ngifuna ukugxila kuso esokubola. Uyabona into nxa ibola ngani akulathemba. Ingani vela kukhanye lokuthi kuza kuyanga. Kodwa ke ivesi esibalile iyakuveza ukuthi kuyadingakala ukuthi uhlamvu lolwana lunjani lufe. Ngoba nxa lungafa kulapho okuza kuba khona lethuba lokuthi kuphume futhi ezinye inhlamvu ezinjani
ezinengi. So kule stage esiqhakathekileyo kunkambo yethu yokukholwa esokufa esizasithola lapha esifundweni. Usethintile okunye laphana umama, okunye ukufa okuqhakathekileyo, lokufa okunye sizakuthola yikufa kokufa ezonweni. Andubana siphile impilo entsha sesikhamba lobani? Sesikhamba lo Jesu. Omnye umuntu uthi intanga le futhi ungumfanekiso wokuzehlisa. Ukuzehlisa kuntando kaNkulunkulu. Yiziphi izinto esizifunda ngokuwa kwentanga ekuzehliseni kwayo? Ngingakakuphendula umfundisi khona. Ngikhangela ukuthi intanga nxa isiwa umfuziselo wethu thina nxa sichiya isono sisifa kuJesu Kristu. Phela ungafa umzimba ofileyo nxa uvuka sithe uvuka usumutshana. Isidalwa sikaNkulunkulu esiye kuKristu sivuka sesisidalwa esitsha. Kupha umoya oyingcwele ixesha lokusebenza kuwe. Ngoba kuyabe kungasela sono, ubunyama lokukhanya kudlelana. Kodwa ungafa esonweni, uchiya isono ufele kuJesu, umoya ongcwele ususebenza kuwe. Nxa susebenza kuwe yikho kusincedisayo ukuthi sibe lesimo sikaJesu Kristu. Ngoba nxa sisesesonweni asilakho ukuba lesimo sikaJesu Kristu. Singakwesabi lokhu kufa ngoba uJesu wakunqoba isiphambanweni. Ibe semphendula umfundisi ade kuthi ukuthi intanga isiwile. Ayikwazi ukuthi kuyathini njengoba sichile. Kodwa ukuze imile kumele kube lezinye izinto ezenza ikwanisa ukumila kulomhlabathi. Okuthi uthi ayizimileli yodwa. Kumele ibe umhlabathi owusekele. Abanye baze bafake lomquba. Kulamanzi. Kodwa thina siyathaba ngoba silomoya oyingcwele oyikho konke ozenza ukuthi intanga liyana injani imile. Njalo ukuzimile kumele izidele. Yona ibe phakathi komhlabathi okunye konke kwenzakala ibole ibisimila. Iyabe exposed to ezintweni ezinengi. Ilanga elichisayo kumbe lokungamampolompolo nje okuhamba ukuthi kungayidobha but kayisuki khona phana. Kuze kufike isikhathi lapho ezabola khona bese kuphuma sokumile into enhle ebukeka inhle kakhulu. Sungikhumbuza indaba yama crucibles. Ukuthi khona phana kuyabe kulelanga elichisayo kodwa ivekezela ngoba ithembile ukuthi lokho kuyo kuzayenza injani. Isikhathi esiningi sihlangana lobunzima. Ilanga lingangani liyachisa sesikhalakhala. Kungangani amanzi asekho sesikhalakhala. Asithembeni uJesu yeza masinya. Amen. Kubalaleli bonke. Uma sikhalela liviki elithatha ukuwa kwentamba, ukufa kwentanga. Ngamafitshane sawuxoxa kabanzi ngokuthi nxa sisazi ukuthi intando kaNkulunkulu yiyo engcono kithi because kufunda. Besithi kungani kusiba nzima kangaka ukuthi sikwamukele lokhu na. Yebo intando kaNkulunkulu siyayizwisisa siyayazi. Kodwa uthi sikwamukele kube njani kube nzima. Umfaniso wentanga usinika impendo bani kulokho sawuthinta lokho. Okwesibili sakukhangela yiwuphi umzekeliso wokuzehlisa uKristu asitshela wona na. Sizahlangana lakho esifundweni kakhulu nxa sesikhangela uFilipensi ngo-2. Besikhangela okwesithathu uba uyibona kanjani indaba yentanga yengqoloyi nxa uyiletha empilweni yakho. Yebo sibone lapha siyabona emhlabathini kanti ichoni nxa sisiletha ngaphi empilweni zethu. Akusibalele uFilipensi 2 verse 5. Uzafunda lo verse 6. Ivesi ngelika 5. Lelika 6. Isimo sengqondo yenu kumele sifanane lesika Kristu uJesu. Yena owathi ngemvelo enguNkulunkulu ngacabanganga ukulingana loNkulunkulu. Ngacabanganga ukulingana loNkulunkulu kuyilutho olungafinyelelwa. Kodwa wazenza ize wathatha isimo senceko yena enziwe ngesifanekiso somuntu. Nansi indaba. uJesu Kristu uveza ukuzinikela kuwo umsebenzi.
Ivesi leli lithi lona lumqondo wabe njani awube kuwe. Lo wakubani kuJesu Kristu. EnguNkulunkulu kakubonanga njengokuphanga ubana alingane lobani lo Nkulunkulu. Leli vesi lisifundisani ngomoya wokuzidela okudela ilungelo lakho onguNkulunkulu kodwa uyazidela uyavuma ukuthi abe inceku. Usifundisani ngalezo zinto. Kulasibonelo ziphi ezintathu ezithathwa nguJesu ekuzehliseni kwentando kaNkulunkulu. Kulazibonelo bani uNkulunkulu uphakeme khonale kodwa akakuboni njengokuphanga ubana alengane noNkulunkulu azehlise. Sibona izibonelo bani khonapho angazi bani ufuna ukuthi isibonelo sakuqala esisibonayo njengoba ivesi sitsho ukuthi uJesu wayelingana loNkulunkulu. Kodwa weza emhlabeni wazoba umuntu njengathi ngoba wayekukhangela uJesu kuba thina kumele sisindiswe. Njalo ebuye emhlabeni azange abuye lodumo eziphe ititle. Abantu phela bayathanda ukwaziwa ngodumo. Kodwa wabuya eyinceku ezosebenza intando eyisisebenzi. Njalo wabuya waqinisela kwaze kwaba sekufeni. Okutshengisa ukuthi ihambo yethu yokukholwa le imfundiso ifuna ukuzidela. Ifuna ukuqinisela. Ifuna ukwazi lapho yakhona. Ngaye ngathathekiswa ngenye indaba yomnye umfana. Kuthi isikepe sesitshona umuntu waye nguyumtshayeli wesikepe waye ngubaba wakhe. Isikepe sesitshona abantu bonke sebeququbele. Yena wathi hayi nyasazi isiphetho sendaba. Asisoze sitshone ngoba umtshayeli walesi sikepe mbani ngubaba wami. Okuthi ukuthi lathi asizideleni lo makubuye ezinye izinto ezinzima. Lalapho thina singamaKristu sikwazi ukuthi yithi royal priesthood akumelanga sizikhukumeze. Ngoba umqondo esilawo ngokaJesu umqondo wokuzehlisa. Ngingezelela khonapho kokuthiwa ngumama uZanama. Now ukuba lengqondo kaJesu yikukhangela isiphetho sento. uKristu wayekwazi ukuthi isiphetho sendaba yikusindiswa kwabantu. Kodwa ke wayezadlula phakathi kokuhlupheka okuningi. Kodwa lokho akuzange kwamenza ukuthi atshintshe ingqondo yokuthi afinyelele lokho afuna ukufinyelela kwaphikelela. So lathi ngendlela efananayo babukeli labalaleli sizadlula ezintweni eziningi ezizasilimaza ezizasikhathaza ezenza sikhale. Kodwa kumele usiqinise yilokho kusekuphetheni kohambo. Ekugcineni ukufa kuzanqotshwa, imikhuhlane izanqotshwa, indlala izaphela, sizaphila kunaphakade yonke sisezulwini. Yiyo into kumele isikhuthaze sidlula phakathi kokuvivinywa emhlabeni. Njalo okunye khonapho ngabona uJesu waqinisela. Yes. Akulanto enzima njengokuqinisela. Amaqhawe okukholwa wonke azaba ngamaqhawe ngokuqinisela. Njalo baqinisela. Yikho sambulo ethi nanku ubekezela kwabanjani? Kwabangcwele. John 16:33 ngihlala ngitshela abantu mina ngithi hey kulumhlaba azange vele sithenjiswa amasalad. Azange vele sithenjiswa ama-ice cream lobutofotofo. Kuthiwa sizahlangana lezinhlupho kodwa simisibindi. Ngoba uJesu unqobilini umhlaba. Asibeni lo mqondo ukuthi kwakunzima kunjalo kuJesu kodwa wanqoba nathi sizanqoba. Sure. Right, nxa amalungelo kanye lokulingana kukuhle njalo kufanele kuvikeleke. Kambe ungachasa kanjani umcabango wokuthi kwesinye isikhathi sekudele na? NjengoKristu wadela lilungelo lakhe kuba uNkulunkulu. Ngisho lasesiphambanweni siyabethelwa. Umhlaba uthana wayengabiza 10,000 angels ubana zikuthayisa umhlaba kodwa wathula zwi. Kuyini esikufa? Maybe inhle ngithi mina lathi kungazi futhi indawo lapho umzekeliso lo okaJesu Kristu esingawulandela thina ngokwethu. Njengoba sitshela ukuthi vele uhambo lokukholwa lokuzidela uNkulunkulu wanikela indodana yakhe yedwa yisacrifice eyenzakalayo. Lathi silasithi ngamalungelo kodwa koJesu akulalungelo elidlula ukuzidela. Ngingapha umzekeliso mfundisi
njengokuthi kunje abantu bayenkayi abantu balelungelo lokulala ezindlini zabo abantu balelungelo lokudla okumnandi okwakha umzimba ezindlini zabo kodwa abantu bayaphuma lokuthi bayalala ngapha abanye abakwazi lokuthi bayadlana abanye abakwazi kodwa bazidela emsebenzini kaNkulunkulu lo Jesu wazidela wabuya waba ngumuntu la yena nguNkulunkulu ngenxa yomsebenzi kaBaba. Enye indaba eyake yenzakala kithi emvela khona mfundisi umuntu wayelensima enkulu inkomo zalala zisidla ezikamakhelwane zadla umumbu zawuqeda du ngelanga elilandelayo vele ekhaya kwandile ukuthi inkomo zingadla kuyiwa kobani kosobhuku kumbe enduneni esekhangelele lwana sebiziwe wazozifica inkomo ngakwa kungumuntu kwakuyathuba nje red handed inkomo zigcwele ensimini sigcwele njalo lwana sekhangelele ukuthi umnikazi wensimu uyathi nyadlani labantu abami so zadla umumbu vele sokuyisikhathi sokuthi akusenze ukuthi uhlangene zaqeda umumbu lo wayedlelwe kulokuthi ase umnikazi wenkomo enduneni lalililungelo lakhe phela ukuthi amhambise enduneni wathi hayi zinkomo ezidlileyo kuyatholakala ngiyakuxolela makhelwane ngicizelela lapho ngithathekiswa indaba eka Moses esesigodlweni ethola into yonke uthi iBhayibheli lithi wakhetha ukuyahlupheka labantwana bakaNkulunkulu ngoba wayekwazi ukuthi intokozo yesikhosini ngesikhathi esifitshane waloyisa intokozo ezahlala kube nini lanini. Nganika omnye umzekeliso umuntu utholile umsebenzi ulama right because ukufundele ulamaphepha wonke wathenjiswa lendlu wathenjiswa lemota kodwa wasebona ukuthi umsebenzi uzambiza ukuthi azosebenza nini ngesabatha wabe khetha ukuthi anjini achiye so sithola umzekeliso ofana naye khona lapho ukuthi vele lona lolu hambo lwathathwa nguJesu lokuzidela kuzaba impilo yethu njengamaKristu kule comfort kumbe kulokuhlala kuhle okuzamele sehlukane lakho ngenxa yokusindiswa kwethu kulona lolu hambo. Siyabonga ngizwe kahle kubana abantu bayazidela bayakwenza umsebenzi kabani kaNkulunkulu ungakhangela mfundisi ama missionaries okha Michael abantwana benkosi abanye baphele solusi ngemalaria bezidelile ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu kodwa phambili kukhona umvuzo umuntu wathengisa ayebathengisa izibhedlela zabo bezuza imali yokuba bahambise ivangeli babise ivangeli eAfrika ngikwazi omnye undoda futhi wathengisa indlu yakhe ukuthi kwakhiwe ibandla likaNkulunkulu ikuzidela konke lokho kodwa ekucineni bazagqoka imchele njengoba ethila uGatsheni asingakhangelini okwakathesi bandla asisebenzeni ngelinye langa sizathola imchele sisaphambili ngesifundo lesesikuso ozanamwe ukwathinta lapho ukuthi abanye bazakuya enkayi kulabo abangale kweZimbabwe kulomkhankaso ojimthakatho omkhulu lapha eMathebele lapha abantu zibothiwe sikhuluma so okulabantu abazawusuka khona bayelala emagangeni besiyashumayela ivangeli asibakhulekeleni ngomunye umfanekiso omuhle olethayo wokuzidela lo uFilippians 2:9 uthi le verse lilaziphi futhi indlela ezisincedisa ngazo ukuthi sizwisise umqondo wokuzidela kuntando kaBaba yebo sesikhulumile ngale into kambe singenawa siyaphambili yiwapha amalungelo abambelelayo kuwo owambele kuwo kathesi njalo angaba ngumgoqo ukuthi ungazideli kuntando kaNkulunkulu yiwaphi angaba umgoqo sizule amalungelo esiwadelayo senze umsebenzi kaNkulunkulu yiwapha abangumgoqo avimbele ukuyakwenza uyalendaba yenkayi yiwapha amalungelo angavimbele umunye umuntu ethi hayi mina nxa kunje kangihambi nxa ngilendlu yami angihambi indlu yami abazasala amasele tshontsha nyadlani khona ngale asuka abe ngumgoqo abanye lemsebenzi ekwanisa ukuthi angathathi off kodwa uzozothi thina siyasebenza abangamalungelo asuka abe yimgoqo wona la okunye nje
kuyikuthi umuntu kumhlupho ukwehlukana le TV anti ukubukela iTV lilungelo lomuntu kumbe ukungena ku WhatsApp obo Facebook YouTube wathi singakuqambia ukuthi umuntu ayehlukane lakho nje khonokhiyana kungaba into enzima ukuthi akhumbule ukuthi manje ngiyelala phakathi kwetende emakhaya ebukuyini ukunathwa amanzi mhlawumbe ngomfuleni ngomthonjeni sejayela ukunatha la athengwayo kuba into ehluphayo ukuthi umuntu athathe i-decision ukuthi hayi ngenxa yokusindiswa kwabanye abantu lo sindiso lwami so kumele ngithathe lesi sinqumo kusho ukuthi ngikuzwa kakuhle njengokusho oqala ukuthi intanga le kayikhethi ukuthi welanga kayikhethi ngabe bikhetha bingasoze ihambe iyejumela ivangeli so intanga le ngawela noma ngathi kuyo yonke indawo kunjani kuqondile kuyo kambe ngizimisele kangakanani ukuthi ngibekezele njalo ukhuluma ukuthi intanga yashiswa lilanga ngibekezele lapho okungakhululi khona ukuze ngisebenzele abanye ngokuhle na vele uhambo lokukholwa ungavela ubhabhathizo sokuqalisa uhambo lweservice uqala ngibhabhathizo ungabhabhathizwa sihambani liyechumayela ivangeli libabhabhathize la ubhabhathizo uyithatha yona leya uMatthew 18 uhambe ngayo uchumayele ivangeli into enkulu ukuzehlisa lokuthi sibe mazi esimkhonzayo lokuthi sibe kwazi ukuthi vela sobantu nje silothumo enthumo lolu kumele ligcwaliswe yithi ngoJesu wanqoba esiphambanweni ngikuzwa kahle ubana uveza indaba eyisiminya eveza ukuthi ukusebenza lokhu ngokwethu sonke ngakusokusebenza kwalabe sithi thina ngama-clergy abafundisi kuphela kodwa lama-laity amalunga kanjani ebandla lokho kwavela kudaladala ukuthi hayi amalunga ebandla kwabo ukuthi bahlale ebandleni bethi amen umfundisi achumayele thina siyakwana sithi sonke sebupristini sonke kumele sihambe sinjani siyesebenza yikho ngikuzwa okutsho bana sonke siyisebenzi kundima yethu ufuna ukuthini okay kuyathathekisa ukuthi uJesu enguNkulunkulu hlele ezulwini ebunkanyankanyeni wathatha i-decision yokuyehla abuye emhlabeni ungathi uyakhangela lo thwalisiso sakhe ngumuntu waphansi ifamily yaphansi phansi engelalutho lapha azalelwa khona impilo yakhe impilo yaphansi kodwa kuyini okusengqondweni yakhe kusindiswa kwabantu bese kusiba isimanga ke kithi kathesi nxa sokumele sikhambise ivangeli ukuthi izindlu zethu sezingaba ngumgoqo ukuthi umuntu engayichumayela ivangeli kasibali kuphela inkayi kodwa la kuzo zonke indawo lapho kuzayiwa khona ukuthi umuntu ayehlule ukuchiyana le mota yakhe kumbe achiyane lo msebenzi wakhe okwesikhatshana so abantu nxa sizahambe emanyathelweni kaKristu kasifunde nini ukuchiya ezinye izinto eziqhakathekileyo ngenxa yokusindiswa kwabanye abantu ngike ngizimisele ukuchiyana le TV okwamaviki amabili ngizimisele ukuchiyana lapho WhatsApp amaviki amabili ukwenza ukuthi umsebenzi uhambe because uJesu wasacrifice wachiya konke walanda thina lapha emhlabeni so kusele kithi lathi kathesi ukuthi lathi sithi sizahamba sizachiya icomfort esokuyo lathi sihambe ivangeli amen okay siyabonga kakhulu ngalo umsebenzi oqhakathekileyo wabanye abasukileyo besiya ngaphi enkayi besiya enkayi akungifundele uRoma ngo-12 verse 2 uRoma 12 verse 1 usiya ku2 verse 1 siya ku2 ngakho ke ngiyalincenga bazalwane ngenxa yomusa kaNkuluNkulu ukuba linikele imizimba yenu njengemihlatshelo ephilayo engcwele lemthokozisayo uNkulunkulu okuyikukhonza kwenu ngomoya verse 2 lingavumi futhi ukulingisa umhlaba lo kodwa liguqulwe ngokwenziwa kwengqondo yenu isibantsha lapho ke lizakwenelisa ukuhlola lokwamukela lokho okuyintando kaNkulunkulu intando yakhe elungileyo ethokozisayo lepheleleyo
Siyabonga uRoma 12 verse ka1 ka2 simuzwa esithini. Singakayi kuyivesi mfundisi. Lapha kukhulunywa ngentando kaNkulunkulu. Right. Kodwa ungakenzi intando kaNkulunkulu kumele uqale ufe. Kumele uqale ufe. Intando kaNkulunkulu awubiyazi ungakafi. Ngifuna ukupha umzekeliso nsiyakwenda. Yeah. Intando kaZanamwe angiyazanga ngingakendi. Alwenza intando kaZanamwe. Angiqalanga ngenza intando. Ngase ngisiyakwenda. Ngaqala ngakwenda. Ngase ngisiba yazi intando kabani kaZanamwe. Yikho ukuthi umendo uthunyelwa gundwane. Ngoba nganza bakwazi intando yakhe. Okuthi ukuthi kuKristu uqala uzidele ngithathe nginje. Umoya oyingcwele umamkela ngokukholwa. Ngokukholwa. Ngoba ngokukholwa kulanto nxa ungakholwa kulanto ongayenza. Ngokukholwa usumamkele uKristu. Usumamukele usuqala ukuba kwazi intando yakhe usihamba la ezinyathelweni zakhe. Intando kaKristu kanengi siyazi ngemithetho elithumi. Kodwa uPaul labe sisithi okukhulu kwakho ukuthi sinikele imizimba yethu njengemhlatshelo enjani epheleleyo. Singayinikela imizimba yethu imhlatshelo epheleleyo. Intando kaKristu izasebenza kithi. Alright, iziphi izinto empilweni yami okudinga ukubana zife nje okhuluma ngentando kumele ife. Zife Gatsheni kuyami impilo. Lapho okungafanga khona ngokungaphelela na. Alright, siyabonga mfundisi. Ngingakaphendula umbuzo lo ngithanda ukugcizelela amazwi akade watsho. Ukwazi intando kaNkulunkulu yikuphila ngokwentando kabani kaNkulunkulu. Okuvezwa esifundweni lapha yikuthi akweneliseki ukuthi umuntu aphile ngokwentando kaNkulunkulu engaqalisanga wafa. Umuntu wesono kumele abethelwe afe lobani? Afe lo Kristu. Kuvuka isidalwa esitsha. Angithi umuntu wesono nxa sefile. Umuntu generally ekuphileni kwethu engafa uyangcwatshwa. Right, umuntu nxa sefile ezonweni la uyangcwatshwa elibeni lani elamanzi. Nxa uphuma isidalwa esitsha esihamba lobani? Lo Kristu. Lohamba lo Kristu. Lapho ke sengenelisa ukuthi aphile ngokwentando kabani? kaNkulunkulu. Right, sibuyele embuzweni kamfundisi. Kulezinto ezinengi empilweni la ezingazange zafa silandela uKristu. Okunye inkani. Inkani. Uyabona ukuthi hayi amanye amabhodi kawapheli mfundisi liyakwazi. Ngenxa yabantu abalale inkani. Abantu abalenkani. Abantu abathanda imali kakhulu bayithande baze bathandele kaNkulunkulu ukuthi nxa seyitholile laphana athi ukuthi ihambe yonke mina kumele ngibhadale izesa kumele ngithini aqambe zonke inhlupho. So ungakhangela umuntu lo muntu kithi balaleli lababukeli lathi sonke silapha. Umuntu lezinto ezimkhathazayo ento ungathi uyakhangela lezo zinto yiso esinxuselwa kuzo ukuthi kazife. Nxa zingafanga akweneliseki ukuthi senze intando kaNkulunkulu. Okunye okwenza sihlupheke Gatsheni ukuthi asikafi. Ngoba ungafa ufele kuKristu abe nguye obusayo empilweni yakho. Lezi zinto ezihluphayo zonke siyafunda ukugiqela. Siyafunda ukuthi ungeyama kuKristu wonke uyathwala imithwalo. Uthi wozani lonke lisindayo. Singathatha imithwalo yethu wonke sifake kuKristu sizaphila impilo elokuthula. Akula kuthula emhlabeni lezizweni. Uyabona uRussia 21st century sicabanga ukuthi abantu abafundileyo ukhona besilwa. Uthi uyakhangela khona la 21st century abantu abafundileyo khangela ubona ukuthi kunjani ichaos ezimpilweni zethu. Ngoba kumele kufe imiqondo yethu. Kuthungamele umqondo wawo lo Jesu. Sizehlise sifunda ukweyama. Sikhiphe umqondo ukuthi siyazenzela. Silamandla okwenza izinto kodwa sibe kwazi ukuthi singenza izinto kuphela ngoJesu walengesibamba. Ngiyezwa bona kumele kufe. Uma kunendawo zempilo zethu ezingafanga ngokupheleleyo. Kuyini uNkulunkulu angakwenza ukuze sinanzelele lezi zinto? Ngimzwa kakuhle oGatsheni lapha eveza ukuthi nxa ngiza kwenza intando kaNkulunkulu kumele umuntu enyama njani afe. Ngaze ngakhumbula ukubana
ngingakayenza intando kaNkulunkulu ngiyafunga ukuthi ngizayenza intando kaNkulunkulu ekuqaliseni kompilo yami bese siyangena ngaphi emanzini khathi sengidinga ukuzwisisa ukuthi ora sesuzwile ngokufa kwalokho kungabe kumele kufe khona ngokupheleleyo ukuze uNkulunkulu asincedise kulezi zinto sinanzelele sizibone lezi zinto. Umfundisi intangi ngawa ukuze ukuthi uyifile kathi yabifeni inhliziyo right ungafi inhliziyo eyiyo esenza senza izinto ezingahambelani loNkulunkulu. uDavid uthi create in me a new what? A new heart. Dala kimi inhliziyo enjani? Ngiyindlela uDavid wahlazinanzela yena ukuthi besides ukufa kokufa wanza ukuthi ufile esonweni kodwa le nhliziyo la injani? Wahla yibona inhliziyo yakhe ayisarayithanga kufe inhliziyo endala uqala inhliziyo empilo yethu nguKristu ukuphila kutholakala kuKristu ubususiba le nhliziyo entsha enguKristu wonke kuyahamba kuhle. Yazi mfundisi kunzima ezimulini la uyabona abantu bezalwa bonke kulokuthi bancedisane babhizi bayakhompyutha ngenxa yepride kaSathane ngenxa yejealous asifundeni ukufa inhliziyo sibe izidalwa ezintsha ezikuKristu. Ngigcizelela lapho uNkulunkulu ngenxa yokuthi ufuna ukuthi sisindiswe kule ndlela thile asebenza ngayo ukuze sinanzelele ukuthi lapho esimi khona akunjani akukho kuhle uyavumela sivivinywe singavivinywa bese sinanzelela ukuthi hayi lapho indlela esikhamba kuyo kayiqondanga kumbe umoya wengcwele abe nguye onjani futhi ositshengisayo kuthiwa yini lokho umzwa ngedwa uzwe kulento ekhulumisana lawe ukuthi into le kanjani kayilunganga but okukhulu kakhulu okuqhakathekileyo indaba yokuvivinywa ukuthi uNkulunkulu uyasebenzisa futhi indaba yani le eyokuvivinywa ukuthi umuntu azinanzelele ukuthi hayi indlela ahamba ngayo le kayiqondanga le ngqondo zethu mfundisi kumele ziguquke renewing of the heart sicabange okwezulu sicabange into ezinhle yikho ukuthi sizithole sifile uKristu ekulumhlaba azange athwale nzima kuphela bamchaya bamgqokisa umqhelo emva kodwa wenza another step waya kufa. Ngifuna lapha sesifithizele lokho ukuthi iziphi sibili sesikhuluma kaningi yiziphi izinto sibili ofanele ukuzidela ukuze ube ngumhlatshelo owamukelekayo. Ngifuna sifithizele lokho kathesi ukuthi yiziphi izinto sesikhuluma ngazo yiziphi kumele sizidele ukuze ibe ngumhlatshelo njani owamukelekayo. Ngcono sesiba lithi owamukelekayo funa kulemhlatshelo eyamukeleka yiziphi lezo zinto ke lokho kukuncedisa njani ukuzwisisa ukuhlupheka kukaJesu Kristu yena ahlangana lakho lawe ohlangana lakho ngalesi sikhathi. Okunye kwakhona sike sakuthinta nje in passing izinto eziningi ezinye zakhona ngama programs esiwathanda ku TV asithokozisayo kakhulu kodwa ke asisusa endleleni kabani kaNkulunkulu ezinye zakhona izinto esizidlayo ezinye zakhona izinto esizigqokayo lesizilalelayo izingoma ezisemafonini ethu lama video asemafonini ethu ngokuyizinto okufanele ukuthi sehlukane lakho khona kukhana ngoba kuyasehlukanisa lokuthi senze intando kabani ekaNkulunkulu okunye futhi kuzala sebanganini asitsho ke lapho ukuthi abantu balahlele khatshana abantu bengaze babananzelela bengatshengisa uthando kodwa ke kwesinye isikhathi uyazinika itrap wedwa ngabangane bakho obakhethileyo kuza kuthungamela ekuthini uphikisane lo mthetho kaNkulunkulu. Ezinye izinto mfundisi okumele sizidele yizo zonke izinto eziphambana lentando kaNkulunkulu zonke lezo zinto kumele sizidele uqala lokuvila abanye kade santi baphakathi komkhankaso omkhulu kakhulu lozaphila ngesabathe elandelayo ukugqela ubuvila kwesinye isikhathi ukwenza singachumayeli evangeli ibuvila mfundisi lobukhali lenzondo zonke singavele sichane lezinto eziphambana lentando kaNkulunkulu
asisoze silungi okukhona okumele sife kukho umzimba omdala ngoba vele sizelwe ngokwesono okwasuka ensimini yase-Eden ukuze sibe batsha kumele sife sibe sesivuka sibatsha. Indaba eqhakathekileyo nxa ngikhangele uverse 1 sigcizelela nje isike sakulo kuthiwe khona umnikelo ongcwele ophilayo othokozisayo kuNkulunkulu. Kutsho ukuthi ngeza ke saba yimnikelo ethokozisayo kuNkulunkulu engcwele ephilayo. Yes, nxa singafanga ezonweni singakwenza konke. Yes, angithi siyachumayela enkaya. Kodwa ke nxa umuntu wesono engafanga uNkulunkulu akumthokozisa. Ngaze kubhabhathizwa abantu abanengi, ngaze kube lama testimony amanengi khona ngale ngenxa yokusebenza kwethu enkaya. Kodwa nxa umuntu wesono engafanga uNkulunkulu akumthokozisa. Umhlatshelo lo kawemukeleki kuNkulunkulu. So kule ndaba eqhakathekileyo babukeli labalaleli, indaba yokufa esonweni iyo indaba eqhakathekileyo kithi sonke esilindele ukuza kukaJesu ukuthi ngizibuze lawo uzibuze ukuthi kambe isono sesafa yini kimi, ngoba into ethokozisayo kuNkulunkulu ngumhlatshelo womuntu opheleleyo ofileyo ezonweni. Singakhohlwa abathandekayo abana soke siphathi kwendaba yembiza yokuvivinywa. Lolu lwazi oluvezwa lapha abathandekayo kalusincedise kakhulu ekuhlanganeleni enhluphekweni ezangena ubani uJesu Kristu. Nxa uKristu wahlupheka wazidela la ungabi into emangalisa ubana kungenxane usehlela into njengazona ezisabekayo. Na akusifundele uSamuel oqala ngo3 verse ka10. uSamuel wakuqala ngo3 ivesi lika10. ivesi ngelika10. uJehova weza wema khonapho ebiza njengakuqala esithi Samuel Samuel. uSamuel wathi khuluma ngoba inceku yakho ilalele. Right, asike sikhangele uSamuel uyavuma kwenza njani ukulalela, uthi khuluma Nkosi inceku yakho injani ilalele. Kambe sewake wezwa ilizwi elincane kodwa walichaya indiva ubuye uzisole kusasa uthi leli lizwe belingixwayisa kangaka ngililalele kodwa suphuzile sokonakele kudala. Kambe sewakuzwa umuntu onjalo kudaba lolu lukaEli labantu abakhe sifundane kuba kule ngozi bani yokungalaleli, especially nxa ngibuze umbuzo oqala lolo wesibili. Ingoma yamasabatha number 40 uthi lalelani akukho okunye okuthokozisa inkosi right ngaphandle koba linjani lilalele ngoba uzezwa njani ungalalelanga. Okwenza uSamuel ezwe ukuthi wayelalele. uEli engumpristi ohloniphekayo endlini yenkosi wehluleka ukuba labantwana abalalelayo. Ukungalaleli kungenza intando kaNkulunkulu. Ungekela ukulalela kwenza ugcina usesonweni. Ungabe sonweni sokucina kulokufa ngoba inkokhelo yesonweni ikufa. Yikho sibona imuli le ayizange ibe lempilo enhle kumaphethelweni. uEli wafa esebulawa ukufa kwabantu bakhe. Labantu bakhe bayafela empini ngenxa yokungalaleli uNkulunkulu. Okunye okungani mfundisi lo malukazana wahelela wazala iKhabhoni. Lo malukazana wahelela wazala iKhabhoni. Intando kaJehova isekho. Lethe ezimulini inkazimulo kaJehova isekho. Ngenxa yendlela esingalalelanga ngayo uNkulunkulu. Bazali izikhathi eziningi senza kuhle njengabazali. Sibe sesisekelela abantu abethu. Kunje ngikhuluma uEli wafa ngenxa yabantwana. Ungabekelela abantwana vela ama-consequences akhona acini kubo, acine bambela wena lo mzali. Ule ndawo kwangixoxela yona ukuthi yenzakala kumaviki ehlukeleyo yokunatha lokulokhoze nini. Bengikutshela mfundisi ngendaba eyenzakala eMatopo eMantshensipho. Ngibone izithombe abantu benatha besidla sokuyisikhathi sikaNoah abanengi bebengabantu abatsha. Ngazitshela ukuthi ngendlela abebegqoke ngayo lendlela embona abanye sebenatha ade sebekunatha pho abazali bathini ngakho ngoba phela kusoze kutsha umntwana kutsha umzali.
Ku-child guidance, u-Ellen White utebhala, uthi yena u-Eli was punished ukwekelela abantu bakhe. Abantu bakhe were punished not to obey. So kuzasithaya njengamaKristu. Khangeleni abantu bethu ukuthi benzani ukuze elinye langa kube mnandi sesizulwini silabantu. Uthe kweni yi-munch and sip. Bebe ku-program yokunatha lokunathi. Okwatshiwo nguMateyu 24 sogcina uzabe besidla bengani? Benatha. Ya. Kutsho ukuthi ngigcizelela lapho. Enye into eqhakathekile kakhulu nxa sikhangele ukufa kwentanga. Okuyikufa kwesono esiphila kithi abantu indaba yokulalela umuntu kabe kuposition yokuthi uzimisele njalo ulungele ukulalela nxa umuntu engakalungeli ukulalela uNkulunkulu ekhuluma kunzima ukuthi isono sife empilweni yakhe kumbe impilo yomuntu omdala anjani afi. So umuntu kabe in a position yokulalela ubani uNkulunkulu ngoba nxa uNkulunkulu singazimiselanga ukumlalela asisoze sifike isigaba sokuthi umuntu omdala afe kumele sibe lengqondo yokulalela uNkulunkulu sike simnike ithuba uNkulunkulu simlalele lokho kanjani akukhuluma kithi singakuletha kithi babukeli labalaleli empilweni zethu kukangakanani si-ignore uNkulunkulu ekhuluma lathi esinxusela kwesisikhathi uyasinxusela kuma-semina kwesisikhathi uyasinxusela kuma-effort kwesisikhathi khona lokho kubalwa kweBhayibheli kwansuku zonke everyday chapter uNkulunkulu uyabedinga ukuthi ngithi position myself ngimlalele ngike ngimnike ithuba kodwa nxa singaziniki ithuba lokulalela uNkulunkulu sibhizi ngezinto zethu akukubi ukudinga imali akukubi ukuzithokozisa kodwa okubi kakhulu ukuncitsha ithuba uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu akhulume kuwe umlaleli ngoba nxa sumlalelile uNkulunkulu kulapho okuzaphuma khona ukuthi ube lokuzisola umuntu omdala abesenjani abesesifa ngoba uNkulunkulu izinto azikhulumayo izinto ezisiphathisa ukuthi sisindiswe kunjengabantu bethu njengabantwana baka-Eli mfundisi ukuthi kufe umuntu omdala kwala besethempelini besenza into ezingalunganga ethempelini bezithathela inyama ezinonileyo besidla bedinga abafazi ethempelini ungakhangela kathesi silezi indlela zokungahloniphi ithempeli likaNkulunkulu njengabantwana baka-Eli ufica umuntu kusethempelini uNkulunkulu uyakhuluma i-divine service abantu bakuma WhatsApp abantu bayanyeya abantu bayasola amamaring nxa kunjalo ungawuzwa njani umoya oyingcwele kumele uthathe inyathelo bana uzwe umoya oyingcwele ukhuluma phakathi kwakho umoya oyingcwele ukuze siwuzwe ukhuluma phakathi kwethu ukuthi kumele sithule sithi cwaka ngoba usozuzwe ungalalelanga awusozuzwe nxa unyakazela njalo umoya oyingcwele nxa ukhuluma phakathi kwethu ukhangelela impendulo ukuthi ungakhuluma kube lempendulo izikhathi eziningi ngihlala ngisithi nxa ulehlupho ungahambi phambili ungayemuva phaki faka ku-parking gear uzwe ukuthi uNkulunkulu uthini ngoba nguye uleader wempilo yethu kungaba yumahluko phakathi kwabantwana baka-Eli loSamuel na okwenza ukuthi abanye bengezwa ilizwi likaNkulunkulu abasesipristini ngokwabo ukuthi umntwana omncane alizwe kuyini kwadala umahluko na okwadala umahluko kakhulu yikuthi uSamuel waba ngumuntu lwana ozimiseleyo ukulalela kanti nxa sesiza ebantwaneni baka-Eli nxa sifunda ngo-Eli sithola ukuthi abantu abakhe wababona amaphutha abo kodwa wesaba ukuthi bakhuze ngoba emhlawumbe ecabanga ukuthi ngabakhuza bazabona ngana ngibe ngumzali ongaphathi kuhle abantwana okuyinto ekhona futhi lakade sebazalini uyabona sibili umntwana ngizafaka kakhulu umzekeliso wabantwana abangamankazana kungayisi ukuthi abafana bagqoka kuhle kodwa kwamankazana kusuka kubonakala masinyane uyabe suke ngakibo kaMdikonikazi akibo ka-elder lo mama emponile kodwa kamtshelanga engamtshelanga nje uyesaba ukuthi umntwana amuza ngithi ngumzali onjani umzali ongaphathi kuhle abantwana so yiliphuthe elenziwa ngubani laphana elenziwa ngu-Eli kutsho ukuthi kathesi uNkulunkulu uyanxusa abazali
abalesibindi sokukhuza isono ngebizo laso ebantwaneni ngoba kuzabancedisa ukuthi babe ngabazali abaqondileyo kusasa. Ngayindlela ekukhuzeni lokondleni abantwana akumelanga ukuthi uzethembe na wedwa. Kumele uthembe uNkulunkulu. Kulomunye umzekeliso esifunda ngako isifundo salamhlanje okhuluma ngengozi yokuzethemba. Akasifundele uSamuel oqala ngo13 verse 11 no 12. Ivesi ngu11 lo 12. uSamuel wabuza wathi, kuyini osokwenzile na? uSawuli waphendula, kuthe ngibona abantu sebechitheka lokuthi kawufikanga ngesikhathi esimisiweyo kanye lokuthi amaFilisti abebuthana eMikhimashi, ngacabanga ngathi khathesi amaFilisti aza kungihlasela eGiligali njalo kangicelanga umusa kuJehova. Ngakho ngizwe ngicindezeleka ukuba nginikele umnikelo wokuchiswa. Into yenziwa ngoSamuel lapha, ngoSawuli lapha, ngibona ifuza okwenziwa nguEva. Ekungeni kanjani kwesono. Kwaba lohlupho bani uEva kanti yena uSawuli iziphi izindlela ezintathu ezamthungamela ubana enze akwenzayo kundlela yokuzethemba kwakhe na? Mfuna ukuqala ngoEva. uEva umthetho wayewazi kuhle sibili wawutshela lo Sathane umthetho wayewazi. Kodwa ekukhetheni laphana wasuka wasekhulelwa ukuzethemba. Alright. Ungazethemba uphuma lempumela yokuzethemba. Ukathi thina silamandla. Amandla akuJehova. uSawuli uthe ebona laphana ekhangela ibutho okwakuqala wabona. Uyazi indaba yokubona le lo Eva la kanjani wabona lento ezinenge Samson wabona lento ezinenge esizisuyisile njengamadoda ukuthini ukubona amadoda abona yikho abanengi besezinkingeni. Lo tshontsha uqala bona so indaba yonke lo Sawuli la waqala kanjani wabona uthe sebonile khona pha wasesithi uthi sebonile wasesithi so singabona siyazitshela thi I saw I said so kusebenza ubani umina ungaphi uNkulunkulu ngoba uAyi kaSathane le ndoda leyana eyayisilimile kulukhu umfundisi yazi uzina leni wathi sekhangelo wathi ngiza dla ngisuthi ngiza ungizalwana nguyenzwa wakhukhumalo wacabanga ukuthi yena nguyo le power ye decision then ekucineni uthi ngiyezwa imizwa. So yikho kwaphambanisa uSawuli esebonile wacabanga ukuthi ibutho selinjani selinqotshwa ngemva kokuba esebonile khona lokho uthi ibutho selinqotshwa wasesithi wathi ngizenzele mina ngokwami then ngemizwa waziwenza umhlatshelo okwakuthiwa kanjani angawenzi. So yikho kusibulalayo kanengi sithanda ukusebenzisa awethu amandla ukathi asilamandla. Abantwana besikolo bengaphunga ukuyahlala phansi siyabhala ama-examination ngokuzethemba engasitadanga engapasi ngokuzethemba engasitadanga akapasi la ngokuyeyama kuNkulunkulu. Ngithanda ivesi kuProverbs ithi ibhiza lebe lilungiselela umjaho kodwa ukunqoba kuNkulunkulu lo muzethemba ilungiselele kodwa ukunqoba kuvelanga kuNkulunkulu. Into eveza ukuthi umuntu omdala sefile umuntu sefile ezonweni yikuthi umina lwana kaSathane uyabe ngasekho uAyi. uPaul uthi yena kwabaseGalatia 2 verse lika 20 kakuseyimi ophilayo kodwa sephila kimi ngubani nguKristu. So umina uAyi singabona sengazathi thina siyenelisa ngamandla ethu kuyabe kutshengisa ukuthi umuntu omdala lokho enjani ekhona akhona ama-effort ikhona eqhubeka yenkayi azawuba khona amanye but amaningi ayehluleka ngenxa yokuthi abachumayeli labahambi kuye witnessa
bahambe ngokuzithemba ake ngachumayela endaweni enje kwaphenduka abantu abangaka ake ngachumayela intshumayelo le kasabali sethembeni aliyani yafika ichunyayelwa lokho injalo lokhu witnesseni akusakhulekwa akufunayo ukuthi abantu bebuye bezobhabhathizwa kunengozi kumina kodwa akasivumeleni uNkulunkulu abe nguye onjani obusayo okuyinto yahlupha uSawuli lapha uSawuli kazange anike ithuba uNkulunkulu ukuthi amsebenzise wafuna ukuzenzela ngawakhe amandla esebonile wabona sengazathi into esabekayo wadinga ezakhe indlela ezokusolve iproblem siyabonga wana siyaxwayisa abantu bana nxa sengizibona ukuthi ngibuthakathaka kumele ngeyame komdali siyakubongela lokho ngokwesinye isikhathi kulokubana sizethembe ngiyathanda bana ngithathe enye into endala ngifake into endala ngitshintshanise izinto akumbalele uZakhariya 4 verse ka6 Zakaria 4 ivesi ngelika 6 ithi yona yasisithi kimi nanti ilizwi lami kuZerubhabheli hathi ngempi kumbe ngamandla kodwa ngomoya wami utshe uJehova usomandla verse 7 hayi asime khona apho singafunda ngesukela ku verse 1 uzofika ku6 siyananza ukuthi le indaba lapho kwasosiyavusela ukwakhiwa kanjani kwemiduli eJerusalema kulezitha ezifuna umana zibe nqabele umsebenzi unganjani ungayiphambili kodwa sifunda okwedluka izolo sikhume ukuthi kwabale kulengozi yokuzethemba lokuthemba amandla ethu kodwa nansi inkulumo ethanda bana ehluke nxa umoya wakho uphansi ukhathazekile kulento engahambi kuhle kuyini okwenzayo ukulungisa lolo hlupho na abantu abaningi bavama ukwenzani uma esebunzimeni kuyini abajala ukuthi bakwenze nxa abantu abaningi besebunzimeni mfundisi ngobuntu bethu kwesinye isikhathi umuntu angabe ebunzimeni vele into yakuqala ukudinga omunye umuntu singakwazi ukuthi umuntu lo uyaphelelwa imicabanga njengawo la lo hlupho olunjengelakho kumbe selihluphene kuse emulini uyindoda lomfazi kuyadinga umfundisi kuyadinga uanti asithonga ukuthi kubi lokho kodwa cala udinge uNkulunkulu ungakadingi umuntu ngoba thina njengabantu vele kukithi ukuthi siyadinga ngezinye indlela ukuthi ungaba kuthiwa umnyaka ahlutshwa ngumama uyenzani umnyaka ahlutshwa ngumama uyadinga omnye umama kukathi omama vele bafanana lo hlupho lwakhe lungabe litshiyeni kodwa omama vele izinhlupho uyabe lolwakho uhlupho okukhona ukuthi sifunda ukuthi sigiqele kuJesu nguye wadala umuntu nguye yedwa ongamtshintsha umuntu njalo abantu bayathanda ukuthiwa yisubstitute mfundisi uthi angaba lo dubo omnye sedinga ukuthi hayi udubo lolu ngiyenza njani kumbe ngathatha lokhu mfake lapha omunye asebenzisa inkambo yakhe esithi experience ukuthi experience lapha ngakuthi kwahamba kwathi induba zifanani iexperience ayisebenzi bazalwana ukusubstitute akusebenzi abanye bayalahlisa udubo tshone nathi uzothanya lahlisa uyathi susobhudubo luyabe lokho aluphumanga abanye bayabalekela udubo athi akenzi ubona lapha selodubo abalekayenga icala vele kuthiwa linjani aliboli bazalwane singaba loduba sambeni kuJesu nguye yedwa wanqoba lumhlaba nguyoza sinqobela indubo zethu siyabonga uthe udubo abanye balubalekela abanye bazama ukuthi balulahlise abanye bazama ukudinga enye into bayifake lapho ukuthi kumbe ngafaka lokhwana basebenzisa inkambo yakudala abanye bangafelwa mfundisi bagcwale yonke bayezinyangeni baye emaprofitini iBhayibheli litsho ukuthi vele ozelwe ngowesifazana uza njani uyakufa okay ungikhumbuza uIsrayeli sebesenhlane uMoses sentabeni kwesizithize sebekhanda ithole lawo lokho abantu abakwenza lo nguye uNkulunkulu othonjani siyabonga mfundisi iyanthathekisa indaba yokukhanda amathole ngani ichaya kithi sibili ichaya kithi babukeli labalaleli iproblem nxa isifikile vele njengoba ekhulumile lapha umama uZanama iBhayibheli kalisithembisa ukuthi kasisoze singene ezinhluphekweni sizaphila phakathi kwezinhlupho uJesu wazanjani kodwa ke nxa uhlupho selubuyile isifundo ngamafitshane mfundisi sithi ungakhandi ithole iproblem kasiyibiseleni kubani kuJesu
ilungisiswe ngendlela kaNkulunkulu ngoba indlela zethu ezokulungisa zingani ziyalungisa emehlweni abantu kodwa ziba ingozi. Indlela yomuntu vele yona kayilungisi lutho. Kasibikeleni izinhlupho sizibisele kuNkulunkulu zilungiswe ngendlela kaNkulunkulu. Yikho ukulungisa isokunquselwa isifundo. Le verse uZakhariya ibaleyo 4:6 sithi ayikhona ngamandla kodwa by the spirit of the Lord. Ngomoya kaNkulunkulu. Thina amandla vela sinjani asilawo. Njalo ungazibona wenza ulutho ungazikhukhumeza suwe. uNkulunkulu owenziwe. Asifundeni ukwenza udumo ukusudumo lobukhosi kuNkulunkulu. Wathi ngifuna lifuthize lokho nxa okusididayo kusiza kuyini okokuqala okwenzayo na? Kambe uyadla kakhulu na? Kumbe uyahluxile kakhulu kuma TV mabona kude na? Kumbe uyangena emthandazweni na? Uyazehlisa kuNkulunkulu na? Kambe impendulo yakho ikutshelani ngawe kanye lezinto okufanele uzifunde uzitshintshe na? Yiliphi ilizwi lakho mana ngiqale ngayo elakho lokugcina ongalitsho ongabakhuthaza ngalo abalaleli ngalo umbuzo engulethileyo? Kuqakathekile babukeli labalaleli ukuthi nxa sifika ezikhathini ezisichallengeayo ezibuhlungu kasibeni ngabantu abakhulekayo. Kasithini surrender all kuKristu. uKristu, yes. Asivumeni ukufa kuKristu. Right. Sibe sesimila sesingqolo iliyana ethi nxa simila iba luhlaza. Right. Uyeza uJesu uzalesiyela. Ingqolo ivuneka kuphela nxa sife intanga leyana yavuka yaba yiplant lapho evuneka khona. Sivuma ukufa kuKristu senza intando kaJesu. Singaba Christ like kuphela nxa sife kuye sazidela. Sisiyabonga kakhulu. Angeke ngithi mina kubalaleli ayekapheli indaba yokuvivinya kuba sembizeni noKristu. Kuviki elilandelayo singena qho ngaye uKristu ephakathi kwembiza, imbiza yokuvivinywa bathandekayo. Asihambeni silungile bona sikhanga ukuthi yena uKristu wahlangana njani lezi vivinyo, kusinika amandla bani. Ngaphandle kwalokho bathandekayo kasiqineni kusifundo salamhlanje esisikhumbuzayo ngentanga ewayo ife. Mina intanga engiyibonayo yikufa esonweni, yikufa nsifa ukufa kokufa, kodwa kulezithelo ezizayo. Nxa uKristu esiza uza kuzavuna. Mina engisithelo esifele enkosini, akube njalo la kuwe. Sizakuzwa umthandazo bathandekayo siyanikwa ngogatsheni. Siyakhuleka. Baba othandekayo osezulwini, sithanda ukubonga moya oyingcwele othungamele ukufundwa kwesifundo saleli viki. Siyabonga Thixo ngokukhuza isitha esinguSathane. Sikhulekela ukubana sona lesi sifundo nxa siza kufika endlebeni zabantu bakho mhlaba wonke jikelele. Sicela ukuthi kube isifundo esizafika silamandla amangalisayo okuguqula impilo zethu. Sicela ukuthi isono sife kuphile uJesu abuse njalo akhonzwe ezimpilweni zethu. Siyakhuleka Thixo othandekayo ukuthi nxa uzavuma abanye silale, sicela ukuthi silale siqamele ezingalweni zikaJesu. Ngolunye usuku uzayo emhlabeni usithi amathuna kavuleke, sivuke usithathe siye ekhaya. Sibusise lezihlobo zethu labangane bethu labomakhelwane bethu ngasona lesi sifundo ngoJesu siyakhuleka. Amen. Amen.